Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigerekerezo rya 16 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu burasirazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo aho mu buseruko bw'iki gihugu imirwano ikomeye ikomeje. Turaza kubabwira strategy ziriko zirakoreshwa, turebera hamwe mu wavre, turebera hamwe offensive ndetse na defensive ndetse nuko ambuscade ziriko zirakorwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama ubikurikiranira hafi ugiye kudufasha kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Mutama wiriwe neza? Murakomeye bwana munyamakuru. Yego twirirwanya amahoro ya Yezu na Maria, turashima Imana cyane. Tukaba rero tuje muri aka kanya kugira ngo dufashe kurabira hamwe ibikomeje kugenda biba, aho tubwira ko imurenge byifashe gute? Imurenge ahitwa Takarama, n'ahitwa Kibungwe, n'ahitwa Pindeduka, n'ahitwa Turungu. Yego. Ndababaza rero bamaze kuhagera. Yego ubwo uraza kutubwira uko bahageze ndetse n'ibyo bari gukora. Turaza kandi kurebera hamwe insacrement gufunga umwanzi uturutse impande zose. Izasarambwe zikaba zabikoze mu buhe buryo? N'intare zasarambwe zamaze kugera muri iriya misozi zizanye ikitwa intwari zidasanzwe zaguriye mu bihugu bitandukanye turi buze kugarukaho. Yego. N'intare zasarambwe ngo zasanzwe ikitwa advance ku ruhande rwabo nta kintu ziri gukora, none ikoranabuhanga ari byo rigezweho. Turaza kandi kurabira hamwe contre insurrection yakozwe na FDNB na FARDC mu rwego rwo guhangana n'umubare munini w'izasarambwe wamaze kugera mu misozi yihe. Hariya hafi cyane na Bukavu, hafi ya Sande ndetse na Remera, mu cyerekezo cy'umuhanda w'international 6 ugana mu cyerekezo cya Runingo ndetse na Mwera. Turaza kandi kubabwira guerre asymétrique, intambara yo hagati impande zombi zikaba rero zikomeje kugenda zongera ubushobozi, aho bitangazwa ko izasarambwe zamaze kuzana ibe bikoresho karundura. Ni ibikoresho byiganjemo intwaro ziri mu bwoko bwa kirarizi ndetse kandi n'ubundi intwaro ziri mu bwoko bw'ama GPS jamming. Turaza kandi kubabwira negorizme na ni militeri, aho rero bigaragara ko ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko hari bimwe mu bikoresho bikomeje kugenda biboneka ndetse n'ibimenyetso bidasanzwe biboneka muri eneo zigenzurwa n'izasarambwe ndetse no mu ruhande rwa FARDC, bikaba rero bitari kubonerwa ibisobanuro muri raporo ziri gutangwa muri GD. Turaza kwinjira muri ibi turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera kuri ligne de défense, tubabwira ibiri kubera kuri zone tampo cyangwa se buffer zone, turebe uko ibintu bimeze. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kubera muri quartier zitandukanye, ibijyanye na officier supérieur wamaze kugera mu gisagara cya Uvira, nabyo turaza kubigarukaho. Turaza kandi no kugaruka kuri mobilisation iri gukorwa aho abaturage batangiye gushishikarizwa iki. Abaturage batangiye gushishikarizwa kurwanya intare zasarambwe ku ruhande rwa FARDC, ari nako kandi ku ruhande rw'intare zasarambwe bari gushishikarizwa, abaturage bari mu bice bigenzurwa na M23 bari gushishikarizwa kurwanya FARDC ndetse na FDNB wazalendo n'abandi bafatanya ibikorwa babo. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye na fortification. Ubu ni uburyo bwo kubaka ibikorwa by'ubwirinzi, FARDC yatangiye kuba yapanga imifuka ipangamo imicanga mu rwego rwo kugira ngo yubake uburyo bwo kwirinda mu iyo misozi. Ni imisozi ya Uvira by'umwihariko imisozi ya Nyera n'imisozi ya Musonjo, Murenge, Remera ndetse na Ruberizi. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na insurgent cyangwa se guerrilla group, aho bikomeje kugenda bigaragara ko ari gukorwa ibidasanzwe. Turababwira kandi counter insurgence cyangwa se conventional defense, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na conspirator nk'uko bigaragara. Turaza kandi no kwinjira mu birindiro bikomeye bitandukanye, aho bitangazwa ko umwitozo w'izasarambwe ukomeje mu yihe misozi. Ni imisozi
ujya hariya muri teritwari ya Masisi mu byerekezo bigana za Warikare. Ni mu gihe kandi Rumangabo hamaze kwinjira 12,000 by'abantu bagiye gutozwa ndetse no guhaga imyitozo ikomeye. General Sultan Emmanuel Makenga na Bizamungu bakaba rero bakomeje gahunda ikomeye yo gutoza izasarambwe. Turinjira kuri training wing turebe iriko biragenda bihabera, turaza kandi no kujya Kamina ndetse tuje Kitona, tuje no mu bindi bice bitandukanye za Kasai, za Oriental ndetse rande hatandukanye. Muri Equateri hakomeje gutangirwa imyitozo ikomeye ku bahibu n'abanakonda bari gutegurwa kuzanwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Abanywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turaza kandi kubabwira ko amakuru agezweho mu Rwanda ruko mu karere ka Rutsiro abana 3 bakomerekejwe na drone. Turaza kubyinjiramo. Turaza kandi kubabwira ko UPDF yishe umuyobozi mukuru wa Al-Shabaab. Turabyinjiramo tubirebe. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda biba mu bubanyi n'amakungu, aho Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri PSG kugera muri FC Barcelona uko uruhago yabaye intambara ya diplomasi. Turaza kubyinjiramo. Naho mu nteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gutera ikibazo gikomeye. Kisekedi akaba yatabye mu nama Vital Kamere. Kuri ubu bikaba bigaragara ko havutse ikibazo gikomeye. Uru ni urupapuro rukomeye rurerure rwanditseho amakuru akomeye. Banywanyi ni muze tuyabanemo kandi wowe dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone ntuzongere gucikwa. Mutama tuyaherehe. Bwana munyamakuru, aya makuru tuyahere Uvira aho ruzingiye, aho bose bahuriye, aho bose batumbereye. Yego. Nagira ngo aya makuru tuyahere mu bice igisirikare cy'abarundi FDNB gikomeje koherezamo abasirikare. Yego. Mu misozi iri hafi y'umuhanda Route Nationale 9. Yego. Mu byerekezo biri hafi na Mukozi, mu byerekezo biri hafi na Kasombo. Yego. Mu byerekezo biri hafi na Karima ndetse na Rukutwe. Yego. Mu byerekezo bya Gambwe ndetse na Buko hafi y'umuhanda Route Nationale 5 hafi ya Kibundu ndetse n'ahitwa Kimiyekere. Yego. Ni ibice igisirikare cy'u Burundi Yego. kiri koherezamo abasirikare babakuye ahitwa Munege ndetse n'ahitwa Mwange. Yego. mu Rumonge ndetse n'ahitwa Rukingara mu gihugu cy'u Burundi no mu bice bya Gatobo. Yego. Abasirikare bari kwambutswa ikiyaga cya Tanganyika bambaye imyenda ya gisivili. Yego, ibyo byatangiye kwibonekeza ryari Mutama? Bwana munyamakuru, ibi ni ibintu byatangiye guhera mu masaha asatira igicamunsi. Yego. Ariko ndavuga ni aya makuru ntabwo nahita nyegeza ku bakunzi bacu. Yego. Reka mbanze menye ibiri kubera za Mukangi n'ibiri kubera za Magunji. Yego. No mu misozi yasize hafi ya Musingiro mu byerekezo bigana neza cyane hafi ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Muri iriya misozi yegereza Rukutwe na hafi y'imisozi yegereza Buko n'ahitwa Kibundu no mu misozi yegereye hafi y'umuhanda Route Nationale 5 hafi ya Marindi ndetse n'ahitwa Mukunji. Yego. Igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda kizana abasirikare. Yego. Mu bice byegereye hafi neza na Rubondi ndetse n'ahitwa za Kiguru hafi y'imisozi ya Ndembo. Yego. Ndababwira ni urugamba rushobora kuza gukomera cyane ukurikije abasirikare ba M23. Yego. Bari koherezwa ahitwa Pene Mende mu misozi yegereye Kingoma. Yego. N'ahitwa Shuki na Kimoto bahawe ibwirizwa rikomeye ryo kwataka imisozi ya Tangarira. Yego. N'ahitwa za Kahoho mu misozi yegereye Karonda na Busindi. Yego. Yaje gukomera cyane nyuma y'uko igisirikare cy'abarundi. Yego. Ubwo ni FDNB. Yego. Aho bagabye ibitero baturukiye Kazima ndetse na Kavumbwe. Yego. Berekeza ahitwa Mura mu misozi yegereye Maniema. Yego. Bakazamuka umuhanda Route Nationale 524. Yego.
bagana ahitwa Rubinga niho baje guhura n'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe cyangwa M23 cyangwa se abasirikare babarizwa mu mutwe wa Twirwaneho. Yego. Aho ahitwa Kimano mu makuru mpawe n'abantu bahereye muri bice bambwiye bati ibitwaro biremereye bya terrorism byumvikanye ku ruhande rw'uyu mutwe. Yego. Nubwo wari uherereye ku misozi atari ko bagejeje kurasaho nubwo abawurashe barawazende bagejeje kubasubiza inyuma. Yego. Batari ko bahangayikishijwe bikomeye nuko abasirikare b'abarundi bamaze kugera Kishura ndetse n'ahitwa mu misozi yegereye ahitwa za Kagira ndetse n'ahitwa Mukandi. Yego. Bwana munyamakuru ibintu byakomeye. Yego, ibintu byakomeye ntabwo byoroshye nkurikije uko bimeze. Wenda mbere y'uko uri buze gukomeza n'ubundi tubwira, ndagira ngo unyemerere n'ubundi tujye kuzatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ku birebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza n'igice cya kabiri kibikomeje kuba. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko igihe cyose u Rwanda ruzabona ko hari ibishobora guhungabanya umutekano warwo ruzashyiraho ingamba zikomeye z'ubwirinzi nk'uko bizakozwe igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasaga ku butaka bw'u Rwanda. Anenga amahanga yamaganye ingamba zashyizweho nkaho yashakaga ko ibyo bitero bikomeza. Ibitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe wa FDR, Wazalendo n'izindi ngabo bafatanyaga kurwanya mu burasirazuba bwa Kongo bikaba zaragabwe ku Rwanda ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo intambara zihanganishije M23 zari zigeze akomeye byanishe kuvamo Goma ifashwe n'uyu mutwe. Aya masasu yahitanye abantu 16 akomeretsa abarenga 120 mu Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga ubwo ari mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icyenda 2025 yavuze ko imwe mu mishinga iz'ingabo z'u Rwanda ari ukurinda inkiko z'igihugu n'ubusugire bwacyo. Ati tutahise dushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi zahagaritse ibitero byaturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mbere y'ibyo bari bararashe inshuro nyinshi. Yatanze urugero rwo muri 2022 ubwo FARDC ifatanyije na FDLR yarasaga mu Rwanda igamije kuburizamo inama ya Cogamo no guhagarika gahunda y'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ati twafashe ingamba z'ubwirinzi kandi tubifitiye uburenganzira, kandi izo ntwaro zari ziri kurasira kure ntabwo zongeye kurasa. Abantu baribaza ngo ni izihe ngamba zafashwe. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora. Ushobora kubikora urasa nawe ubasubiza, ushobora gukoresha ikoranabuhanga uzishwanyaguza, ariko icya mbere ni uko iyo dushaka no kurengaho byari bugushoboka, ariko ntabwo bizakozwe. Yahamije ko agira ati twafashe ingamba zo guhagarika ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda kandi dufite uburenganzira bwo kubikora igihe cyose bavogereye ubutaka bwacu. Igihe cyose tubona umutekano w'abaturage bacu uri mu byago, twafashe ingamba kandi zigomba gufatwa igihe cyose umutekano wacu usagariwe. Brigadier General Rwivanga yavuze ko umuryango mpuzamahanga wahise utera hejuru wamagana ibyo bikorwa, nyamara byari mu nzira zo gufasha u Rwanda kwirindira umutekano. Yavuze ko u Rwanda rwahisemo kugirana amasezerano y'imikoranire na Centrafrica ndetse na Mozambique agamije guhagarika ubwicanyi bwahakorerwaga kandi byahise bihagarara. Nk'urugero, muri Mozambique ibyihebe byari bimaze kwica abantu barenga 3,000, abandi 800 barahunga kuva muri 2017, ariko ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique bizatumye umutekano ugaruka. Ati ntabwo twabikora mu baturanyi, dufite ibisabwa byose ngo tujyeyo, ariko tubikoze twakamaganwa. Yunzemo ati igihe twahagarikaga amasasu yarasirwaga mu birometero 3 mwarabyamaganye, mwashakaga ko bikomeza. Muri make igihe cyose umutekano wacu usumbirijwe tuzafata ibyemezo kandi twarabikoze. Akaba ari ibyo yatangaje
kubirebana n'ibimaze iminsi bitangazwa kuri izi ngingo zikomakomeye zirebana n'umutekano. Mutama ndagira ngo rukomeze tubwira noneho n'ubundi n'ibindi biri ku mirongo y'imbere y'urugamba by'umwihariko muri Sud Kivu ku zindi aksi. Bwana munyamakuru nagira ngo umenye ko ibintu bikomeye kandi bikomeje gukomera cyane. Yego. Aha nagira ngo tunyaruke mu misozi ya Bukavu. Yego. Komeje kugaragaramo abawazarendo. Yego. Ubu hari umusirikare uri hafi y'icyama cya M23. Yego. Twagerageje kuvugana arambwira ati ariko nubwo dukomeje kurwana mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Abawazarendo bakomeje kutwinjira mu misozi ya Bukavu. Yego. Bati kandi igihe ibintu byakomeje igisirikare cya FARDC. Yego. Abasirikare babo bari kunyura muri iyo misozi ya Kindenge na Runingo na Kiriba. Yego. Binjira muri iriya misozi ya za Ruvungi na Kishozi na Kabomenge na Kakamba. Yego. Abandi bava mu Burundi batumira bice bya Marambo na za Rukana na Ruhwa. Yego. Hafi iriya misozi ya za Bugarama bati imisozi ya Bukavu dushobora kumvamo intambara idasanzwe kandi itari yiteguye na buri muntu wese. Yego. Ni ukuvuga ngo Bukavu biravuga yuko abawazarendo barimo. Yego. Nibuze abaturage barimo ku kigero cya 15% barakeka yuko abawazarendo n'abasirikare ba FARDC. Yego. Aribo barizwa ku kigero cy'abaturage bari muri Bukavu. Birumvikana ko ibintu bikomeye cyane. Yego, ibintu birakomeye kugeza ubu ngira ngo wabonye pasauti zasambwe bagize icyo babitangazaho ku basirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bagaragaye bakora pasauti mu zasambwe. Ubwo turagaruka n'ubundi utujyana neza kuri aksi ya Buvira Bukavu turebe ibiri kuhavugwa kuri iyo linye ndende. Ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Alliance Fleuve Congo ryagaragaje ko ritahatiye abasirikare b'iki gihugu n'abazarendo ndetse n'abasivile kuryiyungaho ahubwo ko babikoze ku bushake bwabo kandi babyishimiye. Byasobanuwe n'umuyobozi wungirije w'iri huriro ushinzwe ubukungu n'imari Fred Kanaki Rukema, ubwo umushakashatsi Dr Bojana Karibari yamwibutsaga ko hari raporo zavugaga ko aba bantu binjijwe muri AFC ku gahato. Yagize ati babikora ku bushake, icyo ni kimwe. Icya kabiri, tugira umubare ntarengwa kuko iyo duhamagaye ababarirwa mu bihumbi baraza ngo tubatoze, ariko kubera ko tudafite ubushobozi buhagije dufata abandi bari mu buyobozi kugira ngo bahagararire abaturage. Kanaki yagaragaje ko kubera ko AFC itafata abantu bose bashaka kwiyungaho, ubushize yafashe abaganga bake, abanyamategeko bake nabo mu rwego rw'ubutegetsi kugira ngo buri rwego ruhagararirwe. Ati kwinjiza abanyamuryango kwacu gushingiye ku bukangurambaga ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icyenda 2025 AFC yinjije mu cyama cyayo abarwanyi bashya barenga 7,400 barimo abahoze mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wazarendo n'abari abasivili bahise bayiyungaho. Bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Dr Karibari yabajije Kanaki igituma AFC yemera gukorana n'abahoze bayirwanya, asobanura ko benshi muri bo usanga batari bafite amakuru ahagije ku mpamvu y'iri huriro rirwana. Agaragaza ko iri huriro ry'abanyekongo bose ati turi kurwanirira abanyekongo miliyoni 120, ntabwo turwanya itsinda rimwe ry'abantu. Twumva ko abaturwanya biterwa no kudasobanukirwa, kandi mu gihe dusobanukiwe batwiyungaho nuko tubyumva, kandi twizera ko umuntu wese watwumva agahinduka yatwiyungaho. Kanaki yasobanuye ko AFC M23 yafataga igisagara cya Goma mu kwezi kwa mbere. Yasabye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abazarendo kuyiyungaho, ibasezeranya ko batabishaka bose bemerewe kujya mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye.
ati twabwiye abashaka kutwiyungaho ko bazagira umangabo abantu abasimbukiye mu makamyo bajya Rumangabo bagiye mu bigo, hari abagiye mu bigo bya MONUSCO twabohereje i Kinshasa, twohereje abantu 1359 i Kinshasa. Uyu muyobozi yagaragaje ko iyo AFC iba ishaka kwinjiza abasirikare mu gisirikare cyayo ku ngufu itari kubaha amahitamo yo kujya muri MONUSCO cyangwa ngo yemere ko bava i Goma bajya i Kinshasa. Ibi rero ni ibyatangajwe n'ubundi birebana n'ibikomeje kugenda biba. Mutama rero wakomeza utubwira mbere ko turi buze kugaruka kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mutama uratwumva? Yego ndabumva neza bwana munyamakuru. Yego turagira ngo tujyane kuri Axi Bukavu, hafi yaho bimeze gute? Amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ari kugaragaza ko abazarendo baba bateguye akantu ko kwerekeza Bukavu. Zifashe gute kugeza ubu? Bwana munyamakuru nagiye nk'ubwisangiza amakuru y'abasirikare ba FDL ndetse n'abazarendo bari kuva mu misozi hariya za Kavimbira berekeza Runingo ku muhanda wa International 5. Yego. Berekeza mu misozi ya Sante na Remera, gahunda bafite ngo ni ugufata Bukavu, ariko sinzi ko ibi bintu bivuze ko dushobora kuza kubona intambara itoroshye. Yego. Kuko umutwe wa 23 wamaze gushita abasirikare mu misozi hariya za Kamaniyora ndetse na Mumosho. Yego. Kandi biteguye guhatana mu buryo budasanzwe budasubirwaho. Yego. Bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri ko imisozi yacu Kivu tugiye kubona intambara idasanzwe. Aka kanya turi kuvugana mu masaha ari imbere, dushobora kuvugana urusaku rw'amasasu uri kurwumva neza cyane mpagaze kuri tiyo. Yego. Ndagira ngo rero tujye mu karere ka Rutsiro, aha ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho abana 3 bo mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro bakomerekejwe na drone itaramenyekana yakoreye impanuka muri kariya gace. Zabagiye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 16 kwezi kw'icyenda 2025 mu masaha ya saa 7. Abana bakomerekejwe n'iriya drone bari bavuye kwiga mu ishuri ribanza rya Bunyoni. Raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'ibanze iravuga ko mu mudugudu witwa Nyarubuye mu kagari ka Bunyoni mu murenge wa Kivumu habereye impanuka ya drone itaramenyekana identification yayo, aho ihanutse mu kirere ikagwa mu nzira nyabagendwa inagwira abana 3 bavaga ku ishuri rya Ecole Primaire Bunyoni nayo irangirika. Aba bana bakomeretse ni Shingiro Irene w'imyaka 4 y'amavuko, mwene Mukandayisenga Emerate ndetse na Nsabimana Emmanuel wakomeretse mu mutwe. Hari kandi Alice uw'igikundiro w'imyaka 5, mwene Bikorimana na Iradukunda ndetse n'uwitwa Mujawayezu Rosine w'imyaka 5, mwene Hitimana Jean Paul na ufite Inema Olive. Abana bose bajyanwe ku kigo nderabuzima cya Kavumu bari kwitabwaho. Kugeza ubu rero ntibiramenyekana byinshi ku bijyanye n'iyi drone. Turaza rero gukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'iyi dosiye, turi buze kuza kubabwira andi makuru akomeye y'ibiri kuba. Mutama tujyane Warikare naho tubwire ibiri ko biragenda biboneka mwabiri abice. Kana munyamakuru bya Warikare ubu nta kintu cyo kuvugwa. Yego. Yagira ku ruhande rw'Ineza Sarambwe. Yego. Mu misozi yihariye kandi mu misozi ya Mwiso. Yego. Ndetse kandi ni deployment hafi y'isantire ya Pinga ku ruhande rwa Paragesi, aho Mutama ntabwo nkumva neza. Ni deployment zikomeje gukorwa mu bice byinshi bitandukanye. Ziri gukorwa kuri uruhe ruhande Mutama? Deployment ku ruhande rwa Paragesi mu misozi yegere mu mujyi wa Pinga, ndetse kandi no ku ruhande rwa 23 mu misozi yegere kare ya Minengo. Yego. Ngo nubwo bakomeje kudeployinga abasirikare mu misozi ya Kisekwa ndetse n'ahitwa Milanga. Yego. Biravugwa kandi bemezwa yuko muri briefing abasirikare b'intare zasanzwe bahawe ntabwo bemere kugaba igitero batahawe ibwirizwa n'abasirikare bakomeye. Yego. Uko abasirikare bakomeye bamaze kumenya amakuru y'ibyateguwe bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi.
by'umwihariko ibitwaro biremereye bigiye gukoreshwa muri Sud Kivu cyane cyane biganza mu bice n'ubundi ngo abaturage bakomeje gucumbikira abasirikare b'intare za Sarambwe. yego. Kugeza ubu ku bijyanye n'akazi ka munsi abaturage baracyakomeje gukora cyangwa bamaze guhagarara bose bahagarikwa n'ibyo biri kugenda bigaragara by'imyiteguro idasanzwe? Ni ukuvuga nko mu bice bya Warungu hari ibice bimwe na bimwe abaturage bari gutinyatinya banga kujya mu mirima bavuga bati abawazarindo badusangamo inka, ntibajye kuragira bavuga bati abawazarindo badusanga mu nzuri bakaduhohotera. Abagore hari ibice batari kujyamo bavuga bati dushobora guhohoterwa n'abawazarindo. Yego. Birumvikana yuko ibintu bikomeje gukomera ndetse kandi no guhindura isura. Yego, bikomeje gukomera no guhindura isura. Ku bijyanye n'ibiri ko biragenda byibonekeza wenda ku baturage, haba hari umuturage wenda kugeza ubu ngubu waba wazinze ibye agahunga, dore ko kenshi byagiye bigaragara ko hari abahunga hataragira n'ikiba? Ku ruhande rw'abaturage batandukanye barimo barahunga cyane cyane, ariko nk'imisozi bari guhunga ni iriya misozi yegereye ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Ino misozi yegereye ikiyaga cya Tanganyika kuko hari guca abasirikare benshi b'Abarundi. Yego. Abasirikare b'Abarundi rero bari guca muri bino bice. Yego. Nibo bari kugaragara yuko bari guteza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa sosiyete sivile, bavuga bati mu gihe twebwe twatugumye bino bice abasirikare b'Abarundi ndetse n'izi za FDLR n'aba basirikare ba FDN bakomeje kugenda bazanwa ndetse na FARDC by'umwihariko bari kurunga muri bice bya Buko ndetse na Kibundu. Yego. No muri bice bya Bukunji. Yego. Hafi y'imisozi ya Kizi bati bashobora kuba baduteza ikibazo gikomeye cyane, bishobora no kwisanga intambara n'ubundi ikaze bino bice ikaba yatugiraho ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu abaturage muri biriya bice bari kugerageza guhunga ibi bice n'ubundi kugira ngo barebe yuko ubuzima bwabo babukura mu kaga. Yego, bimaze iminsi biri kuvugwa ko Generali Olivier Gasita yaba atakiri muri Uvira. Muri Uvira aho kugeza ubu umutekano warogarutse, ibikorwa byo kugira n'abaturage byarahagaze cyangwa biracyakomeza kwibonekeza? Ni ukuvuga ngo muri Uvira abaturage baho, yego, abaturage batuye muri Uvira abenshi muri bo bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye cyane cyane abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. Yego. Uko Abarundi bari kuvuga bati deployment zirakorwa mu bice bimwe na bimwe, aho twebwe ntabwo dushaka gukorana n'abawazirinde bari kutwambika ishusho mbi cyangwa isura mbi. Yego. Abaturage b'abanyamurenge rero hari igihe usanga nko mu masaha y'ijoro basiwe n'abawazirendo. Yego. Bakabakorera n'ibindi bikorwa by'ubunyamaswa bitari byiza. Haba hari kesi zifatika z'ibyabaye? Kesi zifatika rero nko ku munsi w'ejo biravuga yuko hari umugabo witwa Bizimana Jean Claude. Yego. Zakazingira watewe n'abawazirendo ku munsi w'ejo. Yari umushi? Biravugwa yuko yari umushi. Yego. Akamburwa ndetse kandi aganakorerwa n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo gukubitwa n'abawazirendo. Yego. Rero bivuga yuko biri buze guteza akaga gakomeye muri umujyi wa Uvira, ariko cyane igisirikare cy'u Burundi cyo kiri gusaba kwirindira no mbere yuko banabitangiye. Yego. Babitangiye buriya nk'iriya misozi ya za Kirungu na Shenge ndetse na Munanira nta muwazirendo wapfa kubonamo. Ubwo abazarendo bari hehe? Ubwo kugeza ubu abazarendo bari he? Ni ukuvuga ngo abawazarendo kereka iriya misozi yegereye hariya za Rubayika, iriya misozi yegereye za Ruburure na Kisozi, ariko nabwo barenda kuba bakura. Yego. Kugeza ubu ku birebana n'urujya n'uruza byo mu bice bigana Bukavu, bigana Karehe, ho bihagaze gute? Kuko naho mu makuru mbona ari kugenda yibonekeza biravugwa ko naho umutekano waba uri kugenda naho usa n'ushaka guhungabana bitewe n'uko abazarendo bashaka kwerekeza mwa biriya bice. Byo bihagaze gute Mutama? Uri kubaza ibice bya Bukavu na za Karehe biravugwa ko abazarendo nabo baba batangiye operasiyo kugira ngo babyisubize. Byo bihagaze gute mu makuru mufise? Rega bwana munyamakuru, Bukavu ya misozi za Kabare, yorana ko iriya misozi yegereye za Phoenix ndetse na za Shabunda. Yego. Abazarendo ntabwo bigeze bahari.
bahashyira bishatse kuvuga ngo iki? abawazarendo baracyahari ndetse n'abasirikare ba FARDC baracyarimo. Kandi uburyo n'umutwe urwana ntabwo urwana uvuga uti wenda niba dufashe Karehe yose turayizenguruka tuyirukanemo abawazarendo cyangwa aba FARDC. Uburyo barwanamo yego, barwana mu buryo bwa kinyamwuga kandi bwihariye. yego, uburyo bwa kinyamwuga bwihariye mubwira yego, ni ukuntu gerageza kugaba igitero cyangwa bakora operasiyo mu gace runaka, yego, barangiza bakahunga agace kamwe wenda bavuga bati aka gace ko kari strategique aho duherereye bizatworera kugaba igitero muri kano gace twirukana abawazarendo. yego. Ariko bwana munyamakuru, ibi nibyo bigiye kubateza ikibazo kuko ibice byose FARDC ndetse n'abawazarendo batangiye kubigabamo ibitero bya Bukavu bashaka kwirukana M23. Kandi urabona yuko biriya bice bya Karehe bivuga yuko abawazarendo benshi bariyo nabiyoberanyaga barigize abafundi, abandi barigize abashumba, abandi barigize abanyonzi, kandi ari abatasi b'igisirikare cya FARDC. Yego. Wenda mbere ko turi buze gukomeza utubwira n'andi makuru, ndagira ngo unyemerere tujye kubiri kuvugwa mu badepite bafatanye mu mashati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abadepite bafatanye mu mashati ndetse hafi gukubitana amafuni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nteko nshingamategeko bagaragaye bafatanye mu mashati, aho hari uruhande rushyigikiye Vital Kamerhe, perezida w'inteko nshingamategeko, uri ku gitutu cyo kweguzwa n'abatamushyigikiye. Amakuru agaragaza ko ibyo byabaye ku munsi w'ejo, ubwo ubushyamirane bwabo bwaviragamo bamwe guterana amagambo hafi gukubitana mu buryo budasanzwe. Abashyigikiye Vital Kamerhe bavuga ko atari we kibazo muri Kongo, batamushyigikiye bo bakavuga ko agomba kugenda kuko ntacyo ashoboye. Ibi bikaba byaratumye habaho guterana amagambo, byatumye abanyamakuru bakurikiraniraga ibingibi mu cyumba iyo nteko iteraniramo bashyira ku karubanda bakoresheje amashusho ndetse n'amajwi bafashe. Depite Crispin Mbindure niwe watangije ibyo kurwanya Vital Kamerhe, nyuma y'uko yagiye abicengeza muri bagenzi be, abona benshi baramushyigikiye kuko amakuru avuga ko abari inyuma ye ari abadepite basaga 262. Uyu Crispin yagize ati tugiye gukuraho Kamerhe kubera ko adashoboye. Yongereho ati Kamerhe yemeye amakosa, asaba imbabazi, kandi asaba imbabazi abafite icyo yishinja, ntabwo dutanga imbabazi. Rinavuze ko kubera ko Kamerhe ariwe perezida w'inteko nshingamategeko ntabwo bamureka gusa ngo agende, bazamukurikirana mu butabera. Ni mu gihe Vital Kamerhe yigeze gushinjwa kunyereza amafaranga y'igihugu abarirwa muri miliyoni z'amadolari y'Amerika ubwo perezida Felix Tshisekedi yaraje ku butegetsi, gusa icyo gihe yaje guhabwa imbabazi bituma asubira mu mirimo ya politike. Abadepite bamushinja kutagira umucyo mu mikorere y'ubuyobozi bwe, kubuza ko abadepite bakora igenzura ry'imikorere, ibibazo bijyanye n'amafaranga y'ibirarane bimaze amezi 10, no kutagira uburyo bwiza bwo kuvuza abadepite. Ishyaka rya perezida Tshisekedi ubushize ryatangaje ko atari ryo ryatangije umushinga wo gukuraho Vital Kamerhe, ahubwo ko ari ibyavutse gusa mu badepite bonyine. Akaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Mutamaro, ndagira ngo ukomeze utubwire n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ibindi bikomeje kugaragara bwana munyamakuru. Yego. Ahoze numva rwose tuganira no mu gikari, ariko amakuru ya Warikare sinzi impamvu ukunda kwirengagiza, kandi Warikare isumbiriza ikomeye. Yego. Icyitwa Warikare kirakomerewe kandi ni ihuriro rikomeye cyane. Yego. Ni Warikare aka kanya iri mu ntambara idasanzwe. Yego. Ni Warikare aka kanya iri mu bibazo bidasanzwe. Yego. Ni Warikare nakubwiza ukuri yuko intare zasarambye kuvuga twebwe aka gace tukaryamyemo. Yego. Ni Warikare FARDC ivuga iti natwe ibice turabishaka. Yego.
urabona yuko muri rusange ibintu bitoroshye, kandi by'umwihariko iriya misozi ihanamiye isantire ya Pinga yego niwo umutwe w'Ineza Sarambwe uri gushaka nyuma y'uko n'ubundi FARDC mu minsi ishize bagabye igitero cya drone yego uruhande rw'Ineza Sarambwe hari hafi isantire ya Pinga mu bice byegereye Fatuwa na Bukumbiri. yego Ibi rero bwana munyamakuru yego bikomeje guteza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. yego Ibi bikomeje guteza ikibazo ku rwego ruri hejuru bigeza naho FARDC aka kanya yego iri kuvuga yuko ngo mu gihe kitarenze aya matariki y'uku kwezi turimo mu mpera zawo. Uri kumva? ndakumva 5 Ibice byitwa Karembe ndetse kandi n'imisozi irimo Marimo yego bigomba kuba byavuyemo vuba na bwangu. Ibi kandi bigakurikizwa na deployment ziri gukorwa ku ruhande rwa FARDC guhera mu masaha ya kare. yego Imisozi itandukanye ubu FARDC iri kudeployingamo abasirikare yego ni imisozi yahariya muri Taweza, ni imisozi ya Buringa, yego ni imisozi ya Nyasi, yego ni imisozi ya Rogo, imisozi ya Biruwe, ariko aha hantu hakiganzwa gushyirwa icyitwa amakoranabuhanga yiganjemo n'ibibunda bya Muzinga. yego Ibibunda biri mu bwoko bwa Akirabizi, yego ibibunda FARDC iri kudeployingamo bino bice yego mu rwego rwo kugira ngo igabe ibitero simusiga ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu bice uherereyemo. yego kugeza ubu rero ndagira ngo unyemerere tujye mu gisagara cya Uvira kuri raporo ikomeye imaze gushyirwa hanze mbere y'uko uza no kuza kutubwira ibijyanye n'ibindi bikoresho bishya byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch rirasaba leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuba ariyo yishinga umutekano w'abanyagihugu. Mu itangazo ku ruhagarara n'urutereka vyamaze iminsi 8 mu gisagara cya Uvira, Human Rights Watch yerekanye cyane cyane ingene abanyamurenge abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi baba mu Kivu y'Amajyepfo bababajwe muri icyo gihe. Abazarendo, imigwi y'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bakorana n'ingabo z'igihugu mu kurwanya umuhari witwaje intwaro wa M23 kuva ku itariki 2 gushika ku itariki 9 z'ukwezi kw'icyenda barahagaritse ubuzima mu gisagara ca Uvira biyamiriza irungikwa ry'umusirikare w'ingabo z'igihugu General Olivier Gasita Mukunda. Abazarendo bagiriza iyo ntwazangabo kuba icuditse n'umuhari w'izasarambwe. Human Rights Watch iravuga ko muri ico gihe uruhagarara n'intureka abanyamurenge aribo bama bagirirwa nabi. Baragira bati abagwi b'abazarendo barabujije, baratera ubwoba, baranyuruza, barabuza gushikira ivyankenerwa abanyamurenge muri Uvira, baragiza gushigikira M23. Nuko Human Rights Watch irabivuga mu itangazo yasohoye ku wa mbere ku bwa Clementine de Montavi, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch mu gisata ca Afrika, yagize ati ukwinyuka k'umutekano muri Kivu y'Epfo kwerekana urusobekerane rubangamye rw'ukunanirwa kw'intwaro, ukwinubana hagati y'ingabo z'igihugu n'imigwi y'abafise ibigwanisho bakorana hamwe n'icuka kibi gifite isano n'amoko. Human Rights Watch iravuga ko igihugu cyose bifise uruhara mu ntambara yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bikwiye kubona ko amabi akorwa n'impande zose yerekana ko bikwiye kwitabwaho kugira ngo bakingire abanyagihugu basanzwe bari mu bibazo bikomeye birimo ubujyanye n'ubuzima ndetse no kugorwa no kubaho bya buri munsi.
Human Rights Watch iravuga ko umwe mu bakozi bo ku mupaka yabwiye ko abazarendo badashaka ko abantu bahungira i Burundi. Human Rights Watch iravuga ko ku ruhande rw'u Burundi ku igenekerezo ry'umunani abapolisi n'urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bazwi nk'imbonerakure bafashe abanyekongo 200 bahunze bakaba rero barabajyanye mu nkambi y'impunzi izwi cyane. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri aba bene gihugu bari kugorwa no kubaho. Ngayo nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ibindi. Nuko ngo rero tukiri n'ubundi ku ruhande rw'abanyamurenge. Yego. Abaturage ba hano muri Minembwe benshi muri bo. Yego. Bakomeje kuvuga bati mu gihe ibintu n'ubundi FARDC ikomeje kudukorera. Yego. Ari ibikorwa bitari byiza. Yego. Mu gihe FARDC ikomeje kutwikira abaturage, mu gihe FARDC ikomeje gukora ibikorwa bya kinyamaswa. Yego. Ikomeje kohereza abasirikare bayo. Yego. Kandi bakazaba ibitero birengagije cyane sosiyete sivile. Abanyamurenge bavuze bati izi recruitment M23 iri gukora abangaba iri gushaka kuko iri kujyana mu mutwe wa 23 Yego. Bati rwose buri rugo rwemerewe gutanga umwana niba ufite abahungu 2 cyangwa 3 wemerewe utanga umwe cyangwa utanga. Yego. Duhuriza hamwe mu mugambi ukomeye cyane wo kurwanya igisirikare cya FARDC. Kandi abona yuko biri kuba mu ishusho yihariye kandi itandukanye kuko buri muturage wese w'umunyamurenge uganiriye nawe arakubwira ati njyewe rwose umwana mfite yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa agomba kujya mu gisirikare akaturwanya. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane. Ufyonde sabone udukurikiye bwa mbere ntuzugere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.